السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا مسيب بجول به دم فوتي توكا دار سمع دو إن دفتر ويتين دو الوجيز لدكتور عبد العزيز البدوي حفظه الله. Harai ko wondin e waɗano ɗi vidéoji ɗo ko wonande wallita gol jama on ɓe wawa jangude haraɓe ka cuuɗi maɓɓe iɗen tori ɗe golle ɗo wonu halisatan li wajhil karim. Haray en janguna hande en janga inchallah mawdu'an jadidan. Hande en jangay ko ɗum woni haray bindi kesi haray ko wiyete tahiyatul masjidi hiwragol juulirde nde. وإني فإذا دخل المسجد سيوناتي كجولير وجب عليه واتك أنات دون أن يصلي ركعتين يجول دردي قبل أن يجلس كأدي وجوداد. فأن أبي قتادة أري إتام أبي صحابة بدو قال بما قال النبي صلى الله عليه وسلم نولاد ماكي إذا دخل أحدكم المسجد سيقول يموناتي كجولير فلا يجلس توجود حتى يصلي ركعتين ها ورؤيا كروني دردي. Haray ɗum ɗo kañum kadi o hadis ɗo ko amman fatabqa amman to honɗum woni ɗum ɗon haray hadisa on ko inni ko wondema ta on naatu ka juulirde sowona on ruƴƴu darɗe ɗiɗi woni noon haray koye waɓutuji haɗaɗɗin woni na e waɓutuji haɗaɗɗin hadisa on haray ko am kala yo so tawi tu woni a naati ka juulirde ɗa duwa ruƴƴude haray ko ɗum wiyete darɗe ɗiɗi woni koye waɓutuji haɗaɗɗin woni imam on no ka mimbar ñande juma woni wala ka mimbar fof no fota sabu haray oɗo hadisa ko am. وإنما قلت أندنكو ميوي جوما دفتر دين وان إني أندنكو ودي ها ميوي واندما هراي هيورا قول جولير دين بالوجوب كو ودي لظاهر الأمر سبو هراي يميرور دين نفيني كانوا لا دوماكي دو إذا فلا يجلس wata o jooɗo haray ɗum ɗon yamirore nden no feeñi alladi nden laysa hunaka haray ala noon ka yamirore ɗon minal qara'ini ko ɗum woni e ko yaadi ma yasrifuhu ko ittata wondema haray ko ɗum woni yamirore nden an zahirihi e ko feeñi e mayre kon ko faala e yetade ɗo en heɓali mande hay fuyi ko tindini wondema yaltini nde yamirore ɗo e yamirore mayre on ko ɗum waɗi ɗo haray janguɓe usul ɓen fof no fotti wondema amru yadullu ala alwujubi wondema haray yamirore koko waɗɗi haray tindinta sina haray en heɓu qara'in sina haray en heɓu piiji go yaltinɗi on ɗon amriya min alwujubi ila annadbi itti wondema ka wajibi natte ka sunna haray ko ɗum karamakojo on dallinori ɗo إلا حديث طلحة بن عبيد الله وإني هرينون وهيبالي ويلتني أو حديث لو من الوجوب هريسي ونا حديث غوتو هنودي وندما كسيدنا طلحة ماكدون أن عربيا وندما فلسون كيدوغو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنو كنولا صلى الله عليه وسلم كنو إن فلسون كيدوغو هدو ببنكا كبروجي هدو ببنكا بروجي بهودا بنكا تشايكو بنكا عربي بينو غارنو كانولا صلى الله عليه وسلم سائر الرأس تي مسانتي هوري فقال بماكي يا أولو ماكي يا رسول الله كيونولا الله أخبرني يتم ماذا فرض الله علي من الصلاة وهندن الله سبحانه وتعالى فرلي أن إلي جلد قال نولا ماكي الصلوات الخمس هريكو جلد دين جوي فرلا إبادة إلا أن تطوع شيئا سوانا بيدا بيجيغو سوانا بيدا نافلاجي jake ngandi julde waɗɗi ɗen ko ɗe jowi haray noon joma deftere nden ko addani o hadis ɗo ko innugol wondema haray ɗum ɗo kañum kadi haray ko ɗum woni tahiyatul masjid on koko waɗɗi jonno si tawi woni ko waɗɗi kadi nulaɗo ɓangila ka hadisa seydina Talha ɗo wondema nulaɗo ɗo maki ko julde ɗen jowi ko ɗoni ko fana e alansara e futuro e gueɗe kañum e subaka haray ɓe fala haray o fala in hendude ko fi honɗum minani on ɗo ko an waɗɗi hay si tawi woni o hadisa ɗo ko jowi haalani وإني دولون وفي جعل هذا الحديث هري ودغل أو حديث لو دليل على عدم وجوب أنغل وقتغول إنه غل وندما كنولا ماكي لو جولد جوي سونا أرى أنت كبير كديرو تو ودي هري ودغل أن دليل ما ذكر إكوكو جانتا كودو نظر عندي هري بيدو مري درد إمودو كدوني هري بفوتا إمودو لأن ما وقع في مبادئ التعليم سبو هري كو ودي كفوت
l'islam ka fuɗɗorde ka nulaɗo andinayno ko ɗum woni ka dina kan la yasihu ɗum ɗon dagota ko a taalluqu bihi fi sarfi ma warada ba'dahu e wengoygol ɗum ɗon e piiji waɗuɗi ɓaawo ɗum ɗon haray piiji kiɗɗi waɗɗi ɗin e wawata en andude ko kiɗɗi ɗin ñawirte kesi ɗin ko inneten hadisa ka nulaɗo maki ɗo haray ko julɗe jowi ɗum ɗo haray ko kiɗɗum ɗum ɗa noon ko kesum haray ko ɗum waɗi koye gollitir kesum on e hoore kiɗɗum ɗum wa illa si tawi woni en gollitiri ko ɗum woni kiɗɗum ɗum en hayki kesum ɗum lazima haray waɗɗike kasrul wajibati sharia haray waɗɗike ko ɗum woni hurgugol wondema haray wajibaji sharia on bi asrihaadi dendangal ala khamsil mazkura e ɗi jowi wowlaɗo ɗi fi muɗum ko ɗoni fala ala sara futuro e gueƴe kañumne subaka haray noon ɗum ɗon janngoɓe ɓen fof haray inna ɗum wa innahu haray waɗugol ɗum ɗon kañum kadi ɗo harqum ko ɗum woni ko seekugol lil ijma'i pottal karamo goɓɓe waɗugol ɗum ɗo haray ko lundagol pottal karamo goɓɓe wa ibtalun li jumhuri sharia kañum e bonnugol denɗangal e sharia sabu piiji buyno woodi waɗɗiɗi hara wonaka julɗe jowi falhaqu haray noon ko ɓuri jogade dalil ko woni gonga on annahu ko woni yukhadu biddalili haray no ɗeftire dalil almutaakhiri sakkitiɗo on ida warada si tawi woni on dalil ɗon ardi mawridan ko ɗum woni laawol sahihan sellugal si tawi woni on hadisa ɗon o joliri e laawol sellugol haray ɗum ɗon kañum kadi on hadisa ɗon no ɗette sabu haray ko kanko sakkiti haray ko ɗum wa yu'malu bima yaqtadihi o gollitire ko mana ko o jogi kon min wujubin si tawi koko waɗɗi aw nadbin mana ko waɗɗi hara koko hiɗa aw nahwihi ma ko nandi e ɗi piiji ɗo ɗiɗi wa fil mas'alati kono non haray o mas'ala ɗo haray no ton khilafun ko ɗum woni yeddodiral karamo koɓɓe wa hadha ko mi janti ɗo ko arjahu qawlayni ko ɗum ɗo ɓuri jogade dalil e konnguli ɗin ɗiɗi haray noon musidɓe julɓe koko o yewti en ɗo kon haray ko ra'yu makko onni ko ɗum woni ɗum ɗon ko haqqille makko ɗenni wondema hiwragol juulirde nden haray ko wajibi mais noon haray karamakoɓe ɓurɓe yarude ɓen wondema ɗum ɗon ko sunna walaysa wajiban haray wona wajibi ko ɗum woni haray ka deftere ɗo haray ko wajibi mo waɗi ko ɗum o innani en ka sakkitorum haray mas'ala on da'iman fihi al akhzu warraddu haray mas'ala on no poɗodira waɗugol ngol noon powɗodiraka hande kadi ko jawore mum nden ko wajibi ka ko sunna ko ɗum ɗon karama koɓe powɗodire muɗum ka wajis ɗo wayni wondema ɗum ɗon haray ko wajib wa yu'akkadu l wujub haray noon no tentine waɗɗagol hiwragol juulirde nden anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam wondema nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam amara biha ɓe yamiri hiwragol juulirde nden ruƴƴugol wa in kana al imamu yaktubu hay si tawi woni imamu on no ka minbar عن جابر بن عبد الله قال اجتمع سيدنا جابر بما جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة هراي غوركو غو أرنو تبين الله صلى الله عليه وسلم ودان دهيم بين خطبة على الجمعة فقال بأردن غوركو ناتك جولي لتون جودي o ruƴƴani faqala nulaɗo ma kadi on jooɗi ɗo ɗon ruƴƴani asallayta ya fulan ene a juuli a ruƴƴani juulirde nde qala ɓe maki la o waye qala nulaɗo maki qum farka immo ko ɗum woni ruƴƴa haray no janggoɗo deftere gon kaddani o hadis ɗo ko yetagol e wondema haray ruƴƴugol ngol haray koko wajibi surtout no ñande juma si imam on no ka minbar wonande natuɗo hara ruƴƴali dabo sabu haray nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki ɗo qum immo ɗo ko filul amri jangguɓe ɓe fof no fotti usuliyankoɓe no fotti wondema al amru yahtadi l wujub wondema amru on koko waɗɗi tindinta si wona hara en heɓu ko wiyete al qara'in yaltiɗiɗi waɗɗiɗi sarf mina al wujubi ila an nadbi ولو كانت التحية ستي والنهيورا غونغول تترك نؤكد في حال من الأحوال الحال غونم لا تركت الآن أكد نرجوني نلا رجابتنا كأودو إن تجا خطبة من إن ويسو رؤي كاسو رؤيان ستي نوني كوكو أكتنو نلا رلاند تتنو كأودو لأنه سبكان كقعد وجودك وهي تبي هرا
kudoni ru'yugol gol mashru'atun ko shar'ina nadum qabla al-qu'udi ko adi yontigi jodo hada salati ga julirde ado ya jodade ko ya ru'yu ko don shar'ina na wali annahu sabudum non kadi wali annahu sabukan ko kadi kana olatino yajhal hukmaha hari imo majji nyawore dum don de wonde masanati ga julirde na ya jodo ha ru'ya ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سبنولا صلى الله عليه وسلم قطع خطبته بتجي خطبة مبئهم وكلمه بيوتي إمامكو وأمره بيمينه أن يصلي التحية يجول هيران ويهير جول الدنيا ورؤيا دار ديدي فلولا شدة الاهتمام بالتحية siwanano sattugol ko ɗum woni sinano sattugol fi kippugol fi hiwragol ngol fi jami il awqati e wagutuji ɗin fof lamahtama alayhi ssalamu hada ihtimam nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum woni hittinirtano fi yetagol oɗo wondema haray ɗum ɗo ko hunde hittude yo immo o ruƴƴa haɗa jannguɗon ko ɗum ɗo dallinori wondema haray ɗo ko wajibi o dallinori ko ɗum innete ko wiyete kon qiyas ko ɗum woni o yeyti en ka fuɗɗorde o dallinori kadi hadisa ka nulaɗo taƴi ɗon haray noon ko innete ma zala ha ɗo ni seyrali accali wondema oɗo masala fihi akhdun wa rad saabu haray hadisaji goo kañum kadi hino woodi wano mazhabu maliki kañum si tawi woni a ruƴƴali ha imam o ƴawi ka mimbar sa ari hande kadi koya jooɗo jentoɗa khutba on haray noon ko holɗum waɗi ɗum noon saabu yaaruɓe ɓen ko sunna haray ɓenni haray dagota ko ya waɗi sunna on acca ko woni wajibi on saabu haray jentagol imam on ko wajibi haray noon ruƴƴugol ngol ka ra'yu maɓɓe kamɓe ko sunna fala yufalu sunna haray a wata waɗude sunna on hay ka wajibi on saabu haray ko ɓe inni wondema haray khutba on ko lonti ɗum darɗe ɗiɗi fana on darɗe ɗiɗi inde gandi juma kañum ko darɗe ɗiɗi haray ko ɗum waɗi ka imam maliki kañum sa ari a tawi oya ƴawi ka mimbar julnowo ƴawi ka mimbar koye artu jowɗoɗa mais noon ko inneten ko ɓuri sellude e ɗi laawi ɗo haray ko joma deftere nden o wi ɗo kon sa ari a tawi wondema haray imamu on no ka mimbar sa naati ɗa duwa ruƴƴude si jooɗo ha haray masala on ko wona powɗodirede ko bayna alwajibi wa sunna haray fof ko imma innema ko fard ma ko innema ko sunna ko ɓurno moƴƴude sa naati ga juulirde no woniri wo ko ya duulu saabu ko ɗum ɗon innete ko sunnaji jogiiɗi sababuji ɗin sunnaji jogiiɗi sababuji ɗin ɗin ɗon an ga waɗayɗi leyre wo leyre hay e wagutuji añat ɗin an ga waɗayɗi ida uqimati salatu fala salata illa almaktuba si julde darnanama haray julde wo julde goɗɗo duwaka juulude si wona julde darnanade nden farlade nden عن أبي هريرة إتاما سيدنا أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نلاد ماكي إذا أقيمت الصلاة سجود ندرناما فلا صلاة كدون جلد ألنا إلا المكتوبة سونا وندان دين هراي هانا يا نافو هرا وبنو درنا نجلد كدون فريلا هرا أكاد أجولا لinde جوكا إنافو قلدون أجا كدون فريلا كون سبو قلدو ودتا سنة كدون هايكا كبيرتي كون فرضو معلوم الواجب وعن مالك بن حيينة إتما بيدو كدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نلاد صلى الله عليه وسلم هي غوركو وقد أقيمت الصلاة تي جلد درنا نام يصلي تي أن غوركو نجول de ركعتين در ديدي فلما انصرف رسول الله لاذ به الناس بين نلاد كدو ودي غيني هيمبه بفو يئتي أودو وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد ما كان أو يروونو دو يرجو الصبح أربعا كدو الصبح أربعا الصبح أربعا فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام هراي كدوني هراي نولاد ما كيلو الصبح أربعا الصبح أربعا ene subaka ko darde nayi hono ɗum ɗon atendini sake oɗo aru tawi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam iɓe juulude subaka o ari ruƴƴugol noon hande kadi o ari ruƴƴugol sunnaje ɗen o ari noon e nder ko o ruƴƴata kon ɓayno nulaɗo salmini wondema nanino ko o wonno e ruƴƴude ko nulaɗo yeƴƴitimo in ene subaka o wontino nayi nulaɗo innini ko o waɗi kon nulaɗo noon inninta e hunde moƴƴere ko ɗum waɗi si a ari a tawi subaka on darnanama haray ko ɓuuri moƴƴude ko ya juulu subaka on tuma noon yoɓoya ɗen darɗe ɗiɗi de nafanta subaka on ko ɗum woni hara sunnaje subaka ɗen malum o sa tawi woni ari a tawi imam o no darni tum tawata hiɗa wawi ruƴƴude heña hewtitoyomo heña
haray ɗum ɗon kañum kadi a ñaaka hiɗa wawi wadde ɗum ɗon karmakoɓe gono wi ko ɓurno moƴƴude sa ari a tawi wondema ayni si tawi woni a juulay sunnaje ɗen tun ka subaka haray ko ɗum woni aray tawa imam on salmini aray ko ɓuri moƴƴude koya natudu an e imam on juuli ɗon subaka ma ha so gayni no gaynir ɗon ruƴƴa wondema haray subakaje ɗen ɗon woɓɓe goo noon haray karmakoɓe goo no innina ya ruƴƴude ha yalta e wagutu haɗaɗo on haray ruƴƴoyade kono noon ko ɓuura yarede haray ɗen ɗon kañum kadi ko sunna mo akkada haray hiɗa wawi salmine tun ruƴƴa ɗen ɗon kadi fadilatu idraku takbirati l ihram ma al imam haray ɓural fi hewtitagol imamu on ka takbiratu l ihram an Anas itama sayyidina Anas kala bimaki kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nula do maki man salla lillahi 40 yawman kala julando Allah subhanahu wa ta'ala balde cappa e nay fi jama'ati tay ko julde makko den kadi fu ko e julde jama yudraku takbiratul ula tawi mo hewtito ko do woni mo hewtite no hewtite tawata mo hewtiti ko wiete kabbirango harbe hormantengo kutiba lahu bara'atani o windante wondema laabi didi bara'atun minan nar hara o laabi few e ko wi'ete hiite wa bara'atun minan nifaq o woɗɗitike o laabi kadi few e ko innete nafiyankaku yagal haray musidɓe julɓe oɗo hadis kañum kadi ko inni haray buynata kañum kadi ka juulirde tawa imam on no juulude haray imam on falama juulude ɓe salo natugol ha imam on waɗa takbiratul ihram koto ɓe hewtito imam on ka ruku ko innete moƴƴereji hewɗi kadi no woodi hewtitagol imamu on adoyo innude Allahu akbar sabu so inni Allahu akbar an kadayni Allahu akbar tawa fo no jokkodiri nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam inni sa juuliri noon balɗe 40 tawata balɗe 40 fof hiɗa julde jama ɗa hewtitade kañum kadi takbiratul ihram haray peeji ɗiɗi an a laaɓiɗi few a laaɓi e ko wiyete memeyode a laaɓi ko wiyete hiite memoytama a laaɓi kadi e ko wiyete nafigankago haray noon kadi no tindini on hewtetotoɗo takbiratul ihram ɗum ɗo no tindini himma makko on sabu haray ko neɗɗo marɗo himma tun arata tawata inna min on mi fana e alasara e julɗe ɗen fof inchallahu imam on attotakolan ko ɗuuɗi innugol Allahu akbar on ndemo inna takbiratul ihram kabbirago hormanten gon koye taw hara min kadi mbiɗo tappo makko ɗon min wolidago haray ɗum ɗon ko himma molanaɗo ko ɗum waɗi haray ko ɗum woni joddi makko ndin ko bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq man jaa wa kad faraqa al imam mo ari noon tawi wondema imamu on gayni goɗɗo iɓa ka suudu mum ara tawa julde nde wonno e hittinande nde fiyo hewti to tawa nde lanndi an abi Sa'id ibn al-Musayyib ittama e ɓeɗo kadi sahabaɓe kalaɓe maki hadara rajulan min al ansar al maut haray goɗɗo e takamɓe Madina ɓe mayde heɓuno ɗum fa qala ɓeɗo ɓe sahabaɓe ɗo maki haray ɓe tawoya noon hande kadi ka fi surroygol mo ma fi hiwrodirgol e makko ɓe waaji jama on ɗon ɓe maki inni no min muhaddisukum hadisan mi yewtay on hadisa ma uhaddisukumuhu mi yewtali on noon o illa ihtisaban si wona ɗaɓɓugol baraji sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul Sa'id ibn al-Musayyib ɓeɗo ɓe maki wondema mi nani linnulaɗo sallallahu alaihi wasallam hino maka joni noon ɓe waajade ɓen arnoɓe ka fatunde noon ɓe maki min aninulaɗo hino maka ida tawadda ahadukum si goɗɗo e mon salligike fa ahsana alwudu'a o moƴƴini salligi makko on thumma kharaja ila salati o yalti wondema o yalti yawgol faade ga julde lam yarfa qadamahu lyumna illa kataba Allahu lahu hasana o ɓantata teppere makko ñamire nden si wona Allah windanamo moƴƴireji hewɗi ولم يدع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة وتونتا كدوني أولنتا كنون كدي تبر مكو ننر ليس ونا الله سبحانه وتعالى إدنا مبكاتوني وتونتا نعمان قال سونا الله سبحانه وتعالى بيدنا مؤجنة وتيبتا كو ينgal مكو ننان قال سونا الله سبحانه وتعالى إدنا مكدوني بندي مكو دي فليقرب أحدكم أو ليبعد يقطع مون باتي مادو يودي haray ɗo ɓattugo woni a toon koɗɗen ha woni a towna ha woni kaka woɗɗi iwɗa woni naka woɗɗi iwɗa fof ko gotum teppere ɓe teppere haray da ittanede ko boni e da ittanede ko moƴƴi wa ida atal masjida so ari kadi ka juulirde en andi ɗo ko fukkanede ɗo ko ɗo ya hewtu ka juulirde sa hewti kadi ka juulirde ko moƴƴereji honɗi joguiɗa jantade ɗo musidɓe fa ida atal masjida so ari kadi ka juulirde fa salla fi jama'atin o juuli julde jama gufira lahu o hafrante kadi bakkatuji makko ɗi fof
وإذا أتى المسجد سؤالي كجولد دو إن عندي دو وأري أجولدي جماعه هندي جماعه دو الله حفر نايمو وإذا أتى المسجد سؤالي نو كجولد وقد صلى وتوي إمام هرا إهم بنجولي بعضا يوغا جولدن وبقي بعض كلوني هرا جولدن نهدي صلى ما أدرك يجولو وهوتتيكم loko façon di tati ko bahdi di tati imma aratawa be julali juli don ma aratawa hibe julude be juli goddum be julali goddum juli da e mabbe ko heddi ko ma aratawa be gaydi few jolno si tawi woni a juli di e mabbe alla indi me hafrante fo si ta ari non atawi be juli goddum go no heddi goddum go ko ya timmi ko dum woni ko heddani ma kon wa atamma ma bakiya ko ya timmi ko heddi ma kon kana kadhalika hara da barika di baraji wa hewtitido wandema hino wari wason juli di baraji madi wa iza ata al masjid sa'ari kan kajulirde wa qad sallu tawda be juli haray aru tawda do be gayni julu de few wa atamma salata haray dum ko tan timmin julden arda juluda kana kazalika haray da kadida mari baraji woni julde jama kono dum do musibe tindini ko anniye on sa yatti ka suudu mada anniyade argol jula julde jama sa ari atay be jula do juli di ay bi baraji julde jama sa ari kadi atawi be julude kono be lannali atokki ke do si be gayni ko ya addu ko manka ma kon haray dum don kanyum kadi ay bi julde jama sa ari kadi o wonde ma tawda be juli arda juluda don antum haray ay bi kadi baraji julde jama sabu innamal a'malu binniyat ko anniyeji din jokki kabiji no da kadar suudu ma fi borda bi do yawde fi julde jama den ella wadi kalawol ha wonande maron ko da hebude julde jama den haray kono ko baraji jogi do julde jama yo Allah muddin anniyeji me وعن ابي هريره اتبع سيدنا ابي هريره قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نولاد ماكي من توضا كلا انسان لدي فاحسن وضوءه وتم من سلجي مكم ثم راح هوتي ويه فوجد الناس وتويهم بمن قد صلوا تيب جولي أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها الله سبحانه وتعالى أوكي من جدي ونأنس جول دوني توا دوني لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا هيفوي ويتتاكو إجدي جي مبني ko yewtu den kon saari atay be juli hada da mari wano baraji julu julde jama adkhulu mal imam ala ay halin kan natu dugol e imamu e al hali mo tawruda mo hada saari atawi imamu on hino wadi ruku hina ya innu mi habbota o banto ruku ma dum ko nadde modu kala ko no tawruda imamu ko non dum norto ras yari tayi mo jodi wala takbiratul ihram bi jodo sibari tayi mo dari min Allah akbar bi daro sibari tayi mo wadi ruku min Allah akbar bi wada ruku haray musibbe julbe na indu gol sabu haray buino aratawa imamu on no tayyade fi sabbi gongol be daro don ha waya salbi nasbi fuddo julade dum non ko khata dum non ko faljere mo wala sari tawi mo tayyade fi sabbi gol ko ya indu Allah akbar jodo da hande kan sibe salmini immo da sabu haray don ay bi julde jama de ko hebirte ko bi at-takbir sa hawrindiri takbir goto ka julde jama hara ko doni a hebi hara ko wiete julde jama ko ide mari hebugol darde ide mari hebugol julde jama darde den a hebi wo si tawi woni ari tawi mo karuku o mo bantaki amma no julde jama den yo tawtum a hewtiti ke be do e be salminade ka hewtiti dabe o hara hebi baraji julde jama عن علي بن ابي طالب اتبع سيدنا علي ابن طالب ومعاذ بن جبل ابيدو قال ابيدو ديدو بماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولاد ماكي اذا اتى احدكم الصلاه سقطن علي جلد والامام تي امام على حال مو الحال فليصنع كما يصنع الامام يولون امامه وني وليردنو كلا كتو دامو كدون وندا اتوكاني متى يعتد بالركعه كوندتما هاري ليميتي وندما اونتي هبي دارده عن ابي هريره اتام سيدنا ابا هريره قال بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكي اذا جئتم الى الصلاه صوم عليك جلد ونحن سجود تيمن بدن سجي فاسجدوا سجي ولا تعدوها شيئا وتأم كنتم دندار دون هيفوي ومن ادرك وتعلم دندار دون هيفوي ومن ادرك الركعه كلا او هيوتيدو درده فقد ادرك الصلاه هراي او هيوتيديك درده haray lewtitike julde den haray ko dum woni bi julde jamane ko inete do no haray ko faanda do darde den si imam on no dari o wadi ruku do yo bantade ruku on haray do on haray ay biya darde den kono sa tay o bantike ka ruku hande gar ko ya tokko kono haray a hebali den don darde si salbi do yama adda den don darde marrakatuna safi on non rujudo ado
adu yo hewtude safe on adu yo hewtu ka himɓe ɓe saffini ɗon an abi bakrata annahu hara ittama seydina abi bakra ɓe maki intaha ila nabi sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo ñandego hattuno ha ari kanulaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa huwa raki un tawi ko ɓe waɗi ruku fa raka qabla an yasila ila safri ɓe ruƴƴi adu ɓe hewtude ko ɗum woni ka saffewol fa zakara zalika linabi sallllahu alayhi wa sallam ɓe jantani ɗum ɗon nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam fa qala nulaɗo maki zadaka allahu hirsan yo allahu okke ko ɗum woni moƴƴere hewnde wala tawdu kono wata wattu haray noon o sahabajo ɗo o aɗo tawi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino juulede aɗo yo hewtude ka saffina ɗon o waɗi ruku on tuma noon mo uggini ka waɗoya ruku ɗon awa mo yaari noon ko ɗum woni mo ladiri noon ha o hewtoyi ka jama on saffini ɗon nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam inni ɗum ɗo ko waɗɗa ɗo holli wondema ko imanu ma on awa kadi hiɗa holli wondema ko a jogiiɗo imanu molanaɗo kono noon haray wata wattu sifa ɗum ɗo ardudoy ara hanata ka saffe yeru ko a hewtitiɗa o ko ɗum ɗon hewtitiɗa haray yeru ko manka ma kon addoya an ata'in hara itama sayyidina ata annahu sami'a ibn zubair ala al-minbar hara sayyidina ata anni wandama sayyidina ibn zubair tayno ka minbar hibe maka yaqulu hibe maka idha dakhala ahadukum al-masjid sigoddo mon nati ka julirde wan nasu rukun tawi himbe ben wadi ruku falyarka yo ruju hatta yadkhula ha onata summa yadibbu raki'an on tuma o yaha ɗum woni on tigi daso harano ladude yahara ko rujudo hatta yadkhula fi saf ha onato yaka ha ka saffewol fa inna zalika sunna ɗum ɗo kadi no jeeya e sunna وعن أبي زيد بن وهب هرى إتما بيلو كدي قال بماكي خرجت مع عبد الله يعني ابن زبير هرى يلتدون سيدنا ابن زبير من داره إلى المسجد بيوي كقال لما بمن سينا دكا جوليرد فلما توسطنا المسجد بمن هوتي كدوني كجوليرد كتومبو ركع الإمام تبي إمام وديركو فكبر عبد الله كدوني سيدنا ابن زبير حبني وركع برؤي وركعت معه برؤي دي أمكو ثم مشينا أنتم ميه حتى انتهينا من حتى إلى الصف كدوني كصف aga safewol hina rafa alqawmu ru'usahum saga ka himɓe ɓen ɓanti ɗon ko e mum nden falamma qada al-imamu bay imamu gayni as-salatu juulu gongol qumtu mi immi wa ana ara anni lam udrik min on mi immi mi yoɓiti nden ɗon darde mi sikki mi hewtitaki mi yi'i wondema mi hewtitaki nden darde ɗon fa akhadha abdoullahi bi yadi seydina ibnu mas'ud jogila juuɗe ɗen wa ajlasani ɓe joƴƴininmi summa qala on tuma ɓe maaki innaka kad adrakta gonɗi anga hewtitike nden darde ɗon haray musidɓe julɓe o masala ɗo no powɗodira muradu moƴƴuɗo haray o masala ɗo kadi haray no jeeya wano o masala ɗo joma deftere nde no duwano yewtude ɗo yewtere mawɗanade saabu o ukkidiri ɗo yewtereji ɗin haray noon yo allahu subhanahu wa ta'ala okkorɓe baraji windugol nde deftere ɗo saabu ɓe inni en doga nulaɗo haɗi wondema yo oya ruƴƴu aɗo yo hewtude ka safewol ɓe addani en ɗo noon ko ɗum ɗo yinete asar ɓe addani en ɗo hara yewtereji ɗiɗi ɓe seydina ibnu zubairu kañum e seydina ibnu mas'ud ɓeɗo no newni ɗum tigiri ɓen tigiri ko sahabaɓe oɗo ko faala innude ka deftere ɗo haray hiɗa wawi wadde ɗum ɗo kadi hiɗa wawi ruƴƴude aɗo ya hewtude ka safu hiɗa wawi accude kadi ha sa acci kono noon haray ko ɓuuri sellude ko ɗum ɗo naya waɗu ko ya ardu doy sabu nulaɗo maki la ta'ud ɓe inni seydina abi bakrata ɓe inni wata wattu haray noon ɗum ɗo ko am haray noon ɓe sahabaɓe ɗo koɓe waɗiri ɗiɗo piiji ɗo ko innete ɗum ɗo ko ra'yu maɓɓe ɗum ɗo ko haqqillaji maɓɓe haray noon si tawi woni ko nulaɗo haɗi kon e ko sahabajo waɗi kon si tawi ɗiɗo ɗiɗi hawtiti koko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama maaki kon ma koɓe waɗi kon hikkinte yeeso e hoore ko sahabaɓe ɓen waɗi kon ɓe sahabaɓe ɗo ɓe waɗi ɗum ɗo kono ko innete nulaɗo haɗi haray noon ko inneten wondema haray koko nulaɗo waɗi kon hikkinte yeeso e hoore sahabaɓe ko inneten ɗum ɗo ko ra'yu ibnu zubairu kañum e ibnu mas'ud haray noon ko ɗum ɗon ɓuura yarede e muɗum ka defte haray noon haray o karmakojo ka wajis ɗo o waddu tun haalaji ɗin ɗiɗi kala o sifaki o wowlali ra'yu makko haray no haton jinno yoɓe mako ɗo ra'yu maɓɓe o saabu haray ɓe addi ɗo tun kono ɓe yewtali ɗo hay fus haray noon ko
inneten wondema haray non si a hi'i non goɗɗo goo no waɗa haray ko ya andu wondema naya ibnu sella sabu haray tabiti sahabaɓe ɓen waɗi ɗiɗo piiji sahabaɓe ɗiɗo waɗi seydina ibnu masud kañum e seydina ibnu zoubayr haray non ko inneten wondema ke sa hi'i goɗɗo no waɗa ɗum ɗon hinaya indu o waɗi bid'a ma ko nande ɗin ɗon piiji haray non ko inneten ko ɓuri moƴƴude wondema ko ya waɗu ko fof andi kon haray ko karam koɓe ɓuri yarude kon sabu haray imam maliki hino maaki wondema haray neɗɗo nayo waɗu tun ko yimɓe ɓen anda kon sabu ɓe inni haray wowlayɓe ko sella kon ko hasi kon ɓe wowlay ko jama o anda ko ɗaɗi imam maliki ini khalif tu'raf lundo a andete khalif tu'raf sa lundike tun anga andete haray ko ɗum waɗi ko yen waɗu ko jama on andi kon tawata kadi nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɗum ɗon yani surtout noon kañum kadi se itte surtout noon si tawi woni hara nde ñawore ɗo ɗa falande waɗude ka yimɓe ɓen tawata hara anda fi mayre sa juliri ñon kañum kadi anga waɗi ruku ka woɗɗi anga laddi ha ari jama on haray ko ɗum woni a membina fitna e nokkure nden ko ɗum waɗi haray waɗugol sifa ɗi piiji si tawi ɓe waɗa haray ko ya waɗu kadi e nokkure ka yimɓe ɓen andi sunna ka yimɓe ɓen andi tawata membinta fitna sabu si membina fitna tun haray ɗum noon kadi hana ya waɗude haray noon mazahib ji ɓurɗi ɗuɗude ɗin fof ɓen ɗon ɓe newna ya waɗu ruku ɗo ya hewtu ka saffewol sabu haray ɓe ɗetti nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ma kadi seydina abi bacrata kon wondema wota ɓe fillo wota ɓe ɗumanɗo ɗum ɗon haray ko am nulaɗo kadi sallllahu alayhi wa sallam ino maaki ma adraktum kala ko hewtutuɗon kala ko hewtitiɗon fa sallu juule wa ma fatakum kala ko tawi laawike on fa atimmu timmine haray ɗi hadisaji ɗo fof se moɓi kedi en daari en tawa wondema seydina ibnu zoubayr kañum e seydina ibnu mas'ud haray ɗum ɗo wondema haray kañum kadi ɗum ɗo haray ko ra'yu maɓɓe haray no goɗɗo no wawi dallinoragol awa ko fihon ɗum seydina ibnu mas'ud inni ɗo kana min sunna haray noon hiɗen andi ka mustalahul hadis karmo goɓɓe inne wondema si sahabajo inni kana min sunna hari ɗum ɗo no jeeya e sunna ma ɗum sahabajo inni kunna nu'maru hari meɗen yamire ma ɗum o ɗum ɗo hari meɗen waɗa ede tawdula ɗum ɗo fof haray no inne wondema ko sunna hukman hiɗen mbari ko woni sunna wondema ɗum sarihatan ɗen mbari kañum kadi ko innete sarahatan sunna sarahatan hara ko nulaɗo maki ma ko ɓe waɗi wonde kadi noon haray si sahabajo ni hari e tan nulaɗo meɗen waɗa ɗum ɗo haray ɗum ɗo kañum kadi no inne wondema ko sunna hukman haray no mari hukmul marfu ko innete hadisu al marfu ko hadisa ɓantaɗo e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam tugora haray oɗo hadisa kañum kadi ko joma deftere nden o addani o hadis ɗo ko yetagol en haray sahaba ɓe inniɗo kana mina sunnati haray ɗum ɗo no jeyno e sunna haray ɗum ɗo no mari hukmu al marfu kono ko innete haray karam ko ɓen ko ɓuuri yarude ko angal waɗugol ɗum ɗo ma yu'maru bihi al-imamu min at-takhfif e ko imamu on yamirte wondema ko ɗum woni foyɗintingol julde nden an abi hurayrata anna nabiyya sallllahu alayhi wa sallam qala nulaɗo maki ida salla ahadukum linnasi si goɗɗo e mon julde himɓe ɓe falyukhaffif yo foyɗin ɗin fa inna fihim amre no e maɓɓe ad-da'ifu lu'uɗo wasaqimu e nawnuɗo walkabiru e nayejo wa ida salla li nafsihi so julnino hoore makko falyutawwil yo juutin ma sha'a no faalirawo haray ɗum ɗo kañum kadi fotindini en si tawi woni ko imamujo haray koye andu to nawnuɓe no ɓaawo haray ɓe sella no ɓaawo e ko nande ɗum no piiji nulaɗo no maki yassiru wala to assiru ko ɗum woni hoyne wota on satti haray noon ɗum ɗo kañum kadi firta wondema haray ko ɗum woni hoynu gongol ko ɓe tu janga suratul qul allahu e nder darɗe ɗe fof maɗum ɗuma ko inneten wondema haray si tawi woni en inni wondema koye on tigi hoynu koye on tigi waɗu hara ko wiyete kon tachaddud ala nder ton haray hoynana jama on kono naya yantu noon ka saria italatul imamu rakatul ula juutingol imamu on darde aranere nden an abi saidin ittama ɓeɗo kala ɓe maki kana salatu zuhri tuqam hari julde fana hino darnane fa yadhabu zahibu yahowo yaha ila albaqi haka berɗe baqi fa yaqdi hajatahu o hunta haaju makko ko ɗum woni huntugol haaju makko ɗo ko ɗum woni o yaha ɓawo hoggo ko ɗum woni o yaha hurgo summa yatawadda on tuma o arta mo sandigo summa yati on tuma on tigi arta wa rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam fi rakatil ula haranulaɗo sallllahu alayhi wa sallam no ka darde aranere mimma yutawilha sabu ko ɓe juutinaynoonde ko koɗo hadisa kañum kadi ɗumandi haray darde aranere nden no ɗuwa juutude ɓuri ɗiɗaɓere nden kañum juuta ɓuri tataɓere nden wa hakaza wala noon haray noon haray ɓeɗo koɓe andiri ɗum ɗo wondema haray e tannulaɗo si tawi woni ɓe dardanino fana goɗɗo yahayno haka berɗe baqi ɗen noon no pooɗi e juulirde nden masjidu nabawi
seeda be baki hari on tuma ko ton hari dum do foko burure hari ko ton himbe yata ba hoggo hari ko to be yata hurgo be do be inni hari sinula do darnani a julde aya hay hunto ya hajuma o ya hurgo arta salli goda arta tawanula sallallahu alaihi wasallam har hani be kadarde do wujubi mutabati al-imam wa hurmatu musabaqatihi haray waɗɗagol haray kadi no waɗɗi jokkugol imamu on e no harmi kadi attitagol imamu on e waɗugol hunde nden an abi anasin itama kadi an anasin itama sidna anas anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala nulado maki innama ju'ila al-imamu ande ko imamu on waɗira li yutamma bihi ko fiyo ñentine فإذا كبر كدونيس وإذا كبر سيو هبري فكبروا هبري وإذا سجد سو سجي فسجدوا سجي وإذا رفع سو كدونيس أو بانتك فارفعوا بانتك هراي نايا أتتو إمامو وقبلو هنا ودي هراي بأتتو imamu ina wala dallin harabe dino amin mande imamu on no sujja harabe sujjino de imamu on wada ruku harabe wadino ruku harabe no handa wa nabi hurairah ta itama sayyidina abi hurairah an wanda manula sallallahu alaihi wasallam maki ama yakhsha ahdukum e goddo e mo hula idha rafa rasahu so banti hore makko de qabla al imam ko adi imamu an yaj'al Allah ra'sahu de Allah wada ta hore makko de ra'sa hibari hore babba aw yaj'al Allah suratahu ma Allah wada badi makko ni surata hibari badi babba haray non janguɓe ɓe hino inni haray janguɓe go hino inni oɗo hadisa wondema ko haqiqani wona majaz ko haqiqa haray artotoɗo imam no hula ñande goto Allah subhanahu wa ta'ala wattu hoore makko de hoore babba ma baadi makko din baadi babba karama koɓe go non inni kañum haray oɗo hadisa ɗo ko min babil majaz ko wondema haray hakke ko tawata oɗo hiko hunde bonde woni e waɗude o nandindina hoore makko nde wa hoore babba o nandindina kadi baadi makko ndi wa baadi babba o nandindina haray wona fi haray Allah subhanahu wa ta'ala wattamo ɗiɗo piiji kono koynete ɗi manaji ɗon ɗiɗi kala hiɗi selli no wawi ɗawo hiɗa wawi firirde kono ɗon haray noon janguɓe haray ko ɗum woni usulɓe hiɓe yewta awa janguɓe balaga ɓen kadi hiɓe yewta ɓe indi wondema haala sino sella majaz kañum e luga haqiqa kañum e majaz hawtiti ko haqiqa on hikkinte yeeso e hoore majaz haray indugol wondema no hulanata Allah wattuɓe ɗi badeji ɗo ko ɗum ɗon ɓuri sellude saabu haray sellata ya firil majaz si tawi woni hara haala kan no sella kaka woni ɗon haqiqa haray noon musidɓe julɓe ko ɗiɗo kañum kadi wonuno hande ko yewten ɗo hiɗen tori kala daruɓe ɗi vidéo ji ɗo hiɗen tori ɓe duwaw hiɗen tori kadi jama on abonagol ka chaine si ɓe fala narde ɗi darsuji ɗo haray si tawi woni falje waɗi e muɗum ande ko min e cheytan haray kadi miɗo tori on duwaw haray hiɗen tori kala musidɓe men jogiiɓe internet nafitorgol ɗi internet ji ɗo saabu ɗi internet ji hiɗi wawi seyditagol wondema hari koko Allah faala wonnoɗa daaro hiɗi wawi kadi seyditoyagol e hoorema yeeto wondema haray ko piiji e Allah harmini wonnoɗa e darude haray musidɓe julɓe watten e yili e ɗi abone majji ɗi jogiɗe saabu sa gollitiraɗi ko Allah faala haray hiɗa sohlude bakkatuji lewru wo lewru haray noon hiɗen sori Allah subhanahu wa ta'ala yo hiltu en ka dina makko no moƴƴiri hokkora en imanuji holla en gonga kan arsika en jokkugol gonga haray hiɗen hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.